I sad kad trebamo imati taj hell, sad ti ideš u zadrugu. Prošle godine ne prihvatiš. Meč sa mnom ne prihvatiš, meč sa Vuk Mobom prihvatiš. O čemu se tu radi? Brate, ja ti sad kažem da idemo na Hrvanje, dobio bi me. A brate, na boks ne bi, jel ću trenirati u pola mjeseci? Evo kako će biti u vas meč. Ti ćeš ga istehničiti, 100% će ga ti istehničiti. Da te majmun ne udari glavom u nos, u bradu, da te ne ufati za vrat zubima. To može budala vrat. Ne možeš to u boksu. Šta ne možeš, brate, kad on to uradi? Šta ne možeš, kad on to uradi, šta? Šta kad on to uradi? A možeš uraditi, uradio je Tyson Holyfieldu pa je bio diskvalifikovan, mislim. A jebote, brate, to njemu je bitno da on tebe ponizi. Ja mislim da će on, brate, zapijen, da će Volko zapijen. Brate, 50 godina, koliko ima godina? 55. Koliko? 55. A, brate, ne možem tebi na Hrvanje uzeti, ba. Brate, Hopkins se borio sa 50 godina za svjetsku titulu. Nisu bitne godine, bitno je kako se osjećaš i šta pričaš. Kužiš? Da imaš 70 godina, šta ti imaš omalovažavati druge momke, tuđe djesedarkiće, tuđe porodice. A znaš, evo, brate, meni je 38 godina. Ja dijete uzmem 16 djetu godina. I mi ovak sjedimo, kažem, brži sam od tebe, ovo, ono, hajde, nisam ni počeo, rekao, hajde, da počnemo trčati da vidimo. Da im refleksije njegov, hajde, rekao, na 3, ja ću reći, no, rekao, 3, 4, sad, brate, na 30 metara me dijete ostavi 20. Na 100 metara me ostavi 70. Brate, ja zapenju dijete... Misliš, godine su ti brzo prošle, tako sam ja mislio lani. Jebote, boks, daj, ajde, doći tamo 4 runde, to je ko na ulici, malo ovo ono. Brate, prvo nisam se adekvatno spremio, drugo ozljeda, treće dođeš iz kafane, dugo nisi trenirao, uđeš, brate, 7.000 ljudi ispred tebe, dvorana ori, gledate 50 prijatelja, tamo znaš da te milioni gledaju, komentiraju od TikToka, Instagrama, YouTubea, svega. Brate, ti se hoćeš srušiti u nesvijest od treme, druže moj. Brate, kako neće biti trema. Brate, ti si dobio čovjeka koji ne pije, ne puši, ne drogira se. Ali gledaj sad ovu situaciju. To su momci koje ja ne poznajem, koji su okej, koji su korektni. Ja prema Kristijanu imam animozitet, gnjev, i ja prema Kristijanu imam rivalitet. Zbog svega što smo izgovorili jedan drugome na račun. Ja imam iskustvo 2 puta ulaska u gard, čuj ovoga, ja čitam ovog debila što je napisao, stani u gard, 2 puta ulaska u ring, i ja imam sa ovog puta 5-6 mjeseci za pripremu, da se spremim adekvatno, da mogu dati puno više od sebe nego što sam dao lani. To je to, brate, to je to. Ja sad vršim pritisak na hell. Ljudi, meni je dogovoren meč s Kristijanom u 2. mjesecu, o čemu se radi? Neće on Vuka pobijediti, brate, nema šansi. Ne znam ja Vuka. Brate, njemu je bitno, znaš kako je njemu bitno? Minut da ovaj izdrži, brate, i to je to. Onaj će kod Sivonja, ako ga uspije, brate, ba, znaš šta je, on je čiča. On je djed, brate. Pričam neku realnost, to isto da uzmiješ golfa 5 i golfa 8 i kaže, aj trkaj se sad u zemci. On će ti se zaletiti na Vuka, krenut će ti širokim onim krošejima njegovim, nešto paljat, nešto i taj Vuk da ti preživi 1-2 runde, da izdrži, da stane usko, da mu uđe s direktima, malo može ga dobiti. A nije ga ljudi, realno, kad sam prebio na farmi, budite realni. Brate, za 14-15 dana. Malo više, ko je danas? Da, pa tako, malo više od 2 tjedna. Brate, vidi, brate, koliko ima Vuk godina? Pa šta je, ja mislim, moje godište, 32, 92, 91, ja mislim da je, ili 90. Neće ga Kristijan pobijeti. 56 godina, brate, tako je to. Dakle, Tomiću, ne veze se nije pobio. Znaš šta ja, ljudi gledaju boks i borbe na televiziji, ljudi koji su imali po 300 amaterskih mečeva, 300 ulazaka u ring, koji imaju tu slobodu borbe i svega. Brate, ti kad dobiješ šaku u glavu u ringu, ko da si dobio palicu u glavu na ulici, ti ulaziš zaljuljan, tebi nije dušu boxa, tebi se povraćaš što boksaš. Što ulaziš? Moj drug trener zajedno, brate, bili u zatvoru. Momak je mašina, brate. I on, aj treniraj, brate, što se seljak, ba nije tu ulica, aj treniraj, hajde. I on meni kaže, izaberi se koga hoćeš. Djeca, brate. Što ću, neću, daj menu tamo, kada ubići da je slud. Aj, kaže, uzmi ovog malog, 16 godina djeto, ajde uzmi njega, kaže, pa šit. Kad je trenira djete 3-4 godine, daj ga van. Brate, kad mi dijete opali u rebra ovdje u pleksus, povraćanje. Zaman se nisam ujutro i povratio. Ti s tim djetetom da se ideš tući na cesti, da ga možeš nogom, da ga možeš izrvati, da ga možeš laktom pogoditi, da možeš, nema u sebi vjerojatno tu, naš,
A drugo je nešto ni ulica, iskustvo, jedan, bilo to dvojica, neka druga trojica, priča, dvojica. ovamo je. A ti, brate, dobio čovjeka koji čitav život trenira, ti po kafanama piješ, drečiš, ovo, ono, pijaš se, nebitno. Kurva se ovaj, brate, jede, pije koji enkom, trenira, bildanje, vreća, bildanje, 15 godina. I da li Ma i tehnički je dobar. I znaš šta mi je još, baš mi se sve nakrivo poklopilo. Pa sjećaš se, tebi sam poslao, ti me pitaš onaj dan šta radiš, ali treniraš. Ja ti poslao nalazi ono iz bolnice, te zvao, brate, ja se debil, pukne mi to rebro 4 dana prije, šta ću, potpisao ugovor, uzao pare, znaš kako su se pljuvali ljudi da nisam izašao. Na drugom si meču bolji bio si opušteniji, bio si malo onda, ona izdržao si, brate, Allah mi jaki udarac, možemo se mi šprda s tobom, ovo ono, pranio glavom udarce, brate, a valjano podnijeti. Brate, on tebe nije oborio ni u jednom momentu. Rekli bi ljudi da nisam izašao, usro se, ko bi mi vjerovao ozljeda ovo ono. Ali kažem ti, brate, još, na šta mi je bilo jebeno? Dve stvari u tim mečima. Nikad nisam s tim 16-ticama ni sparirao, nego uvijek s manjim rukavicama, bile mi te rukavice ogromne. A brate, na šta me još isto sjebalo? Frende, ovaj kontragard, ovaj ljevak, on stoji ovako. Brate, meni to ja prvi put radio s kontrašom. I brate, meni je to totalno bilo nekako neprirodno čudno. A znaš kako je namazan jebao majku svoju? Svaki put mi stane na nogu. I ja onako, i stane mi na nogu, kad mi stane na nogu, pap. 2 puta, stane na nogu, pap. Jebi ga, bolji je bio. Ja kajem i da sam možda i trenirao mjesec, 2 duže i da mi nije to rebro bilo sjebano, isto bi me pobjedio. Bio je tehnički bolji. Ima čovjek iskustva u ringu, brate, ima čovjek iskustva u ringu. Dečko trenira non stop. Brate, vi to je poređenje, isto mene i sebe staviš na TV, ja nikad nisam bio na televiziji i ja i ti na TV dođemo. Ja bi zamucao, preznojio se. Brate, ja koji sam 5 godina i po emisijama i svagdje ovo ono, aljo ja kad dođem u neku emisiju, kad je nešto, brate, izvučeš tremu na priču i zapričaš se ovo ono, da čim se upali kamera imaš ti neku tu tremu, to je normalno. Pa nekad imaš na TikToku, jebote, ono malo naš. Da. Postidiš se ili ne? Prvo pravilo broj 1, ne smiješ biti stidan. A TikTok, ne srava, ne stidan. Brate, kad uđeš, ja sjećam ono isto i kad u zadrugu ulaziš, pa uđeš u studio, dušica te dočeka, puno ljudi u studiju, znaš da te puno ljudi gleda, joj, brate, ono, pozdrav volja, baš ti bude ono, a ovo tek. Jebote, ja s nikakvim iskustvom ulazim, ono si, tamo ti naš, ono, zaštit, glavno lice, Roy Jones Jr., puna dvorana, brate, ori, ono, jebeno. Biće i njima jebeno, znaš šta je, pazi, pred domaćom publikom u Beogradu, biće puno ljudi, ovo ono, biće, Vuku je prvi put, Kristijan ima neko iskustvo, Kristijanu je teže nego Vuku, jer Vuk nema šta izgubiti. Ako Kristijan podere Vuka, svi će reći očekivano. Kužiš, na Kristijanu je tu isto velika, kako bi ti rekao, zato ja mislim da Kristijan ne bi prihvatio meč sa mnom, jer mu je to velik rizik, jer on zna da ću se ja za njega spremiti više nego za bilo koga, da sam u stanju dan noć trenirati i doći pod puno boljom kondicijom i pripremom. Kužiš, njemu on ima što pobiti, ja nemam, jako izgubim od da ne reći to je Kristijan jebeni ovo ono. Ček da vidim ili imam nekog da nam ubaci. Da. Evo, Enko odmah. Enko mašina. Neće. Ništa ajmo vidjeti još jedno. Pa treba biti ljudi meč, neću ponavlja ko papiga, treba biti meč u 2. mjesecu s Kristijanom, tako je dogovoreno, s Helom, sad šta on prtlja, da li će on to izbjeći, da li će on ući u zadrugu, šta će on napraviti, to je na njemu. Ja znam kakav je dogovor i šta je u klauzuli ugovora. Pobjediš, odradiš prvi meč, imaš još jedan meč u Zagrebu sa Filipom i to je to. I to je prava prilika da sve ove priče koje ljudi pričaju, što smo rekli jedan drugom na račun, da naplatimo i potučemo se, pokažemo u ringu. Po pravilu... Ko ti ne uđeš u elitu, brate? Ja te zvao ko? Ne zanima me elita. Dobro da uđeš, da im sad, da odeš u penziju, da im kažeš došlo tata. I da im sve tamo na. Ne zanima me iz puno razloga. Evo, vjeruješ da ne bi navečer live da te gledao ja. Jedino ako ti ne uđeš, ja neću gledat nikad u životu pogledati emisiju. Ti tamo tata plaća. Puno ljudi ni ne gleda više, ovi moji svi niko ne gleda od kako ja nisam. Brate, ti si zato stvoren, ti si doktor. Brate. Evo Boginja ulazi, jesi vidio da Boginja ulazi? Drago mi da ulazi, bit će interesantno, ali neće biti blizu prvog mjesta. Nije onaka kao te žene. Brate, vidiš kad se one opusti unutra, nema sređivanja, nema ovo, nenaspavane. Ma jest Boginja za reality, poliži mi, popuši mi. Brate, to će biti prostakuša.
Znaš li kakva treba Možda titula neće, za možda to? će baš na suprotnu kartu zaigrat. Možda bude ok, fina. Ne možeš tu glumiti, brate, 10 mjeseci. Ne možeš glumiti, ni to TikTok da upaš 3 sata i i to je to, brate. 10 mjeseci, non stop konstantno, brate. Brate, meni samo nije jasno kako on je, evo, taj Kristijan, u farmi si bio 10 mjeseci, sad ulaziš opet 10 mjeseci u reality. Kući ti žena sama s djecom, ovo ono, da je tebi tolika potreba da ti nemaš šta nego po realitima hodat, a pritom je bio čovjek 25 godina u zatvoru i toliko zatvoren i izoliran. Ne znam. On nije da voli pare, nego ne zna vani napraviti, ne može on vani napraviti 200 maraka. A i to kao da nije s Kristinom zajedno. I to su sve ljudi žvake za seljake, to su sve priče za uzet više para i za u reality ući, to su ljudi, vi vjerujete u sve živo. Brate, Kristijan je djed, brate, slušaj, ti su, brate. Kristijan je djed. On, brate, zaspi u 10 navečer. Zjeva, brate, ne može jebavac više ostario, ne može ništa, brate. Njegove sad sada... Kristijan ti je fizički i to sve mlađi 20 godina, ljudi koji su, pa čovječe 25 godina je ležao na robiji, malo trenirao, ležao, na šta je robija? Robija čovjeka možda mentalno ošteti. Možda ga mentalno ošteti, ali ljudi nisu izrađeni. Da. Izrađeni, nisu radili, ništa, leže, jedu, piju, sprdaju se, šetaju se. Svi robijaši izgledaju mlađe, nego jedino oni što budu na teškim terapijama i što nešto. Da, ma nije on, brate, vidi, tu mora doći djevojka, slušaj me, tu mora doći djevojka, brate, da ima kulturu, da ima svoj stav. Šti? Ljudi, jebi ga, u reality ti uvijek pobjeđuje ili žrtva ili ti pobjeđuju ono, ne znam, to je opća priča, ispravno je to izbjeđeno. Da će ovaj reality biti dobar po imenima nekima već koje ulaze i to bit će to zanimljivo, ali ne bi im bio u koži, znaš ti šta je zna taj? Znaš ti šta je sad pakovat kofere? Njima je sad ovo kad im je produžilo 7-8 dana, znaš ti šta je sad pakovat kofere i ići u reality? Zamisli da ja sad moram ljudi ući 13. u reality, a meni 14. rođendan, 13. pada subota. I ja slavim sad rođendan 13. zajebancija, razumiješ, ovo ono ljudi koje volim, ono sloboda neka, vamo tamo. I sad ti znaš moraš ući u reality, čovječe. Joj, ja mi krema ušla u oči, ubi me. Ti sad kad znaš da moraš ići u izolaciju na 10 mjeseci, znam ja kako je meni bilo, znam kako je ljudima bilo koji ulaze, znam, razumiješ. To je muka, brate, znaš da je... Zamisli sad znaš 13. ideš na robiju 10 mjeseci. Nema veze, evo, opljačko si nešto, uzeo si porez za 1.000.000 maraka i ideš. Opet nije lakše otići nego džabe. Valja sjedi 10 mjeseci. S tim da te na robiji niko ne provocira, ne drka, ne jebe, nego ne stvoriš sebi nešto. Ja bi, brate, volio da uđem u reality bi volio da uđem. Sam, brate, što ja ne mogu pokazati svoj kapacitet, sad, brate, ne ide me da hodam ne ide mi to, dijete mi vali, žena mi, da nemam žene i dijete, da sam momak, brate, a ovo da imam gledanosti, to, ušao bi, brate, ušao. Ali dobro, Aljo, ti si za neku drugu dimenziju reality, a ti imaš u sebi tog hinjaluka, to voliš svađe, imaš tih bljuvotina, dobar si provokator, znaš napraviti zavrčku bljuvotinu ili nešto. Ali realno nisi nešto riječit, nisi nešto elokvent, tebe da podigne novinar i da moraš pričat nešto. Ti, brate, ne znam. Brate, ti ne znaš 2 padeža na Bosnu u 5 minuta. Ne znam, to sam ti ja rekao, ja da sam pismen, ja bi napao Bosnu i Hercegovinu. Ti biš bio onako kalibar igrača Ermine, Đedovića i ljudi koji onako na taj neki način razumiješ, dobro, Đedović je i riječit stvarno i elokventan ono i razumiješ, verbalno je jak, ali ti si zato za te zvrčke radit, za posvađat nekoga, za narugat, za isprdat, za nešto, za biti zanimljiv na druge načine. Ti bi bio zanimljiv da prepričavaš svoj život, sebe, da se zajebavaš, da ovo, da ono. Nisi ti, brate, za komentatora nekog da nešto, ovo, ono, ne bi, nije ti to TikTok, to ti je totalno nešto drugo, brate, vjerujem.